Pedihku tanya pedih cedek. Kau Jaja! Turun ya kate kau! Maga! Johnny! Maga Johnny! Kakada ka! Juan! Maga Yedi! Oh, Juan! Maga Yedi! Kakada ka! Hai, lo manre? Hai, kayaknya adekku lematin roh. Kompres es batu, taci batu malopoe. Awe, kuni. Musesa mi Johnny dia na lari sherana. Dua batu ini dia dikompres kangi. Di pagenda matope tu telu na pasau. Awe, kau pakai itu sekali ya, fata masih seng di freezer ke. Kangi, na batu magati, na tabe katena. Kalau itu menghuni Johnny, jadi kau mati nih Johnny. Ya mana? Udah mau makan. Yo vale he, bikin na makan. Biar na lapar. Mai Kelly. Magi fan maro pada tau pura di Sunda. Aja tak ada Cina pangayo. Elo mate di sipo Jonina di ulah bulue. Ere di tala he. Aga itu sila dekale lo. Nah puji mama andre fan rama pak itu. Nana leho melena kusangore nena nanrei. Oh ya fale lawan ale. Ma periferikale betun lo. Na ilaya matu pasa lo. Iya pale, makasih le. Hai dito kakak lo tasuroli. Sila nambahan nak itun ria tidina tahu di fasake. Muhuno na. Main ile. Iya pale. Kesini. Oi. Bago ba itu sebenarnya? Dia na he. Makasih kesin nak. Aman nih hal itu. Jadi sauna toh? Ya, hadi na musuruh. Hagal musuruh nggak lo? Hormat. Siap perintah. Jadi tolong nih kupolo. Nangati. Hai. Lo diga. Musuruh nggak? Agak memang aro. Magi kedi. Lo ceme. Selamat pagi Bun. Seperti biasa sebelum saya masak, saya pergi cari lombok dulu di kebun. Pak ya masih Andre kongkas di ladang. Tapi capek Kak, jadi sih Kakak dulu duduk. Tapi tiba-tiba
Udah, ada geti-geti skumet di kakiku sama dia lo bagaimana bun? Woi, akan pikir gitu nyonya. Oh buang, maka buka video nala tomete. Pulas sih. Video aga. Cembahan Iwan Rahmat. Aja tiseng ini urusan bunda. Tajembahan di dolarku cair, aku pengen kerjain umroh. Maliasa nggak bunda? Iyo, tajin nih, kusapar aku bawa ladang. Ya aga sebenarnya kita musapa, dolar atau ladang? Teo lisu, kuladani kita urinu. Ada balon alang ketelunjang, masih satu nih ada kurang mandre. Yote dia main dengan asam koma jalok ki. Takala toje kampus sih. Nah iya nanti geli di dokternya kok kampus sih. Hai, ingat kile, komunitas kada in my life untuk bunda-bunda, ajak lalu pak ganggu. Kuladani kita urinu. Udah mau makan. Kalau diga, Halo kalau beli sampo, aja nih apa? apa nakale? Di doye. Aja nih apa? Kamu akedi. Apa di kok ketulu-tulu? Ya aja mau tangga-tangga kalau si Sirika. Lara lolotri pokin ria. Ya betul nih puji selama ada di dolar. Pekerjaan ayah pun terselesaikan. Terima kasih bunda atas tanda jasamu. Maka mau kayak di mana, Re? Panda bisa tua sedih kalau ngendak kuliah kok. Woi, makan apa nadinu itu? Normal. Nah tadi ya mandre nih lo bisa mite telonu. Pesan nih lo, kayak kemudian itu masih sakurin aku andre. Jadi aja nama parangi daripada mau nama hari. Nasa mana kok melo tuo? Ada nih kalau jadi supaya sama-sama teh tuo. Andre di kamar. Makasih. Aku tuh baca lo di kota Agak lo malang. Keburunan nenek nasi lo kilo lo kuseleng. Bah, napa na itu kuang kalina? Kuburu na lagi nenek dia na muka lomitai. Na kuburu na si nenek na si lono lo lomita. Mami kale. Pabaropo kilo. Lo diga memang hasilono na dia na kasyakari kuburu na nenek na. Coba tuh itu kasih nasi loku na dena nasurwa. Apa senar biasa sebelum elok mate. Nasurwa mamenge-menge lo pecakari kuburu na nenek na. Bah, aku memang sama kalina. Ya rojasa silong. Iya na rumah na dena kuliah pakai kata-kata terakhirna. 2012 din biasa ro kasih na analis di Hamasena. Bah, yau pale itu kuburu na silono lo disyakari. Na nenek na sinasuro ako. Madoko maga memang silono. Betam itu naro kasih na nati hidokona. Pa aku tuh menra penyanyi na mati.
Mah kowe? Dengan kakak itu tomate menyenyau. Ada betul ka tomate menyanyau? Siapa yang menyanyau na mate ini? Masukku iya. Dengan kakak gara-gara menyenyau mina mate. Iya sih mau kata tahu rile. Au? Hah? Dek metah agak bangsa. Nasa ciao fanninge manre formation. Henni kide disen kelo digai. Suha napang kamat di bola. Ya nasesa. Ko henni juma ki. Tetanggai su mana masuna rasul. Ya monro mika maholang. Musesa tono mika ya ayah. Rubah-rubah saya tu kedonu kamase. Kude tono mu rubai. Kusapara ko makun rai. Napa mak boti ko napa lo ya di Malaysia. Muang kali namui, elah sekolah diga ika mola di munde. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diga nih di balandai, napa compa sewana hura boting. Perawatan nggak jadi masalah kak besu mure. Di pelak kainu, Arah he? atan hoi mai he. Hai no he. Kudige kali ongardi lo. Lao si rok kan raro di munri. Minre kali si syukau nataro si di onu. Napa kuya menyanyau nang kali nama dengan ratu tanggai. Agak tahu daro da fau ko nang kalinga. Na ule kamaro makara keremuni si dia ro radio solangnya. Tanya saya rasa radio solang komunimu tante. Muni mah teh takot-takot radio solangnya. Dia cok kesinge beto tante kamu kau istri mati kamu pakai bahasa Arab. Mana engka? Jadi korang kali ngamana kita tanggain asal itu masih kiri. Ay makai sememang ronure kala mana pola speaker sadaku. Hai mure. Tarenga keropok kebatita 50 sebu fa beda rasangi lo. Elo kilo di kota di helo kira tira silona. Bang, kamu anure. Tapi sama nak kafe nak genero 50 sebuah nure. Iya na fale gede ke siaga. Tanya vale kuite lo. Siga. Iya. Ya mie di he ready stock. Ada rasa daun jeruk pedas, balado dan original. Baja si kuah kebu faimang. Magai. Bayar naro. Facilan atau milo manri. Iya na fale di mure. Siaga ini mure. 5 sebu sedi, tapi aja nah ala bahan itu apa sugitona lo, apalagi di matanya mika panggilan haji. Alhamdulillah fale kalau begitu mure. Lancar dan leta, sehat selalu dan surga ki mure. Amin. Corona balik. Oh, magan itu Rahma. Nak kau itu nama senang. Kamu kemana tuh mure na mabela perjalanan bela. Odo mo, vale. Aja mau maitan apa kasih Romaile nak. Ku teleponmu itu ku telepon masangi. Napang kasih Romaile, celengnya. Ba mure makasih. Main di pale. Hai, detong benih toh? Bagalasi lo tema benih, na kubur lo dilawi. Musuh kita benih dikubur ke? Kelau sih kok kendra di bolana silono benih-benih. Paling aku palepa mekeropokin apa kalisu. Aman nih vale itu. Yo he, enda na palegati kaman niki. Hiyo Evan Rahmat aja nih, peri-peri kali ba itu. Astagfirullah ya lemamu cuy. Iya, halo makutana. Mago katero kalau di kota mangan na vale pa bolae. Masuk ke dena ke mulupa dena pole motor oke. Pada na to mo fai kada lupa no. Wasan na kadang kalau meli jadi dena to na kotete. Maga hana faturu tola di kota Dena kira musara kena di kota Ba, wasan na kada di kota lo meli ka fangedi jadi dena to na kotete. Oh Puang, masukku Said. Bagaimana tuh cara berpikirmu? Ah,
Dan kalau misalnya, pokoknya bagaimana caramu kamu bertanggung jawab. Kenapa saya bisa ikut juga di kota? Kuning di, dia gak fetun di. Pokoknya di sini sama-sama tema dongo. Mana kayak tamat-tamat tuh? Yo kuning macam mana? Dek lo kali sudah pak kurang ceme. Ngedau, onro gitu, dalam hati besi. Murah mah jago le. Bangga monyang. Aja dah lo lupa ini. Malah ada kita di perubahan, malah ada kita bangunan. Oh ya situ lo disapang ya nama ngaribe dia nanti nalisu. Oh deng, tanya motor Kendria. Hoi. Kalau kalah saya dicimbing di sini. Kalau Mandre, Ini ha? Kurani. dia anak pesan reu. Andro ha? Aja nung pikir hega yang motoronyo. Dan atau masalah motor ke kupikir, motor ke kamu dia lah lami tadi daler ke. Tapi bunda ku sarai pada lasi-lasina motor ke ku taro. Nah kalau mana nih nomor nasi lokum kayak di kota Penting pala itu. penting ha? Kita nih jika terlalu aku pakai ini. Nah dia sengi kalau dihubungi kok dia gak HP. Dia na bema pala tiga moro na silonyo. Kau mau kalah mui, kalau menrada aku HP di tahu Terima kasih banyak di. Tapi saya nak dia aku apa lagi? Coba aku apa lagi nanti aku sarai ke motor kendra na HP. Jajelo kan paling maga lo. Tuh ide gak tau aku kata nih. Terakhir nih didelengin Andre. Kuasan dia copedin na iyan di. Iko pasti vale itu dia copedi ke. Andre nih vale dolo. Aja nanti lupa darayan di. Aku pakai ini sini dia gak sama kakakku. Bah, dia memang nafsu makan nah. Jadi elo nih telo diga edi deh. Di bulan sih loku. Tapi yang perlu kira-kira japa pangka 2 kilo. Bah, ini tuh ada di apang ke 2 kilo. Lagi semua bekong kamu ya na dito gaga, man rasa itu gue. Ya mi arroba. Masa elo si tele suka di masih jikelo matindro. Dan itu be gaga sajita masih ngaci ke di mai maka di lo dolo. Dia mau pakai itu stanun di kuelo kami tasajing. Sedi 2 telu sajin diku. Tapi matanya sedih aja logi kok dia gak mangkai kita we. Makasing ha makasing. Tapi ini sedih mengalih-ngalih loiki. Sajikun di dia gak ketemu pedi. Matingkak mana bolana. Nah yang itu tahu di antara masanya dia coba di kemoro di lino. Aja nama cerita sajing kau betul pakai di stakun di. Emakku Andriku, deton aku sing di gelau. Papai ditun di miteka sebagai lakai biu-biu. Iya ba. Kalau nak ada di bulan silota. Oleh mua? Dapat dare di muduang. Mesti itu pak dare ke masih mana japa. Ini mitu. Nape 10 meter na japai malah hasil sih. Yo, ya tahu secara haya. Tapi kalau di kota itu ya malah semua. Mana? Deng. Bah, kabalu balik. Boleh dikir nang kata pakai di. Dek kemising ko subuh ni lon di loleng lo malah balik. Lapa mataman di desa lo na balu. Oh iya le di lelongnya kale ba. Ini pala itu Fuan. Agak tak ala kedi. Biasa Fuan capu si Pak Burana. Nelo kikuti lo maparesa na dia yang patah buka rumah sakit.
Oh, kasina. Parah Wita itu Kalau ke di istana di neita dokternya dirujuk laju pandan di. Oh, Puang, kau pernah dia dirujuk ki. Pak Doi di Gagatonda. BPJS bahang kuti di na kartu tol. Deto sama nana olah tol Puang. Iya, rumah sakit Lu na vale maga dia. Lebih-lebih ya Puang, Pak Balu bale maka dia gak hubungannya dengan rumah sakit. Kusi tol na vale itu ya. Kubantu mah Puang kalau soal perikanan, tapi kalau soal kesehatan saya tidak punya ilmu ke sana. Kupake di keadaannya. Aga na vale lota bantuan Puang. Terpaksa doi na pale kuarengi, Pak. Kau bale mabone matu kau macoy ke lau rumah sakit. Ini bahap Puang, dia buat nyaman itu mau saja. Jadi vale Deh ini gatilah kaita. Wih, mega kali Puang. Dia nak kuiseng elo kasih di maga untuk balas kebekanta. Kuni aro di mundi fasiataro, fasehan di dolar kaita. Iya, bah, terima kasih banyak Puang kebekanta. Engkau pernah doi tanah ita lakaiku na sehat. Iya, tapi baja-baja kalau si runtuk ki bayi neu aja tafau kau iya parengi doi di. Tapi kau nata naya ha Puang, agan elo ku pau. Kedabaannya hamba Allah yang kasih. Oh iya Puang, lagian dena to kuiseng ibeneta kada iga. Oh iya, shosho-nya itu main di pale, mabone matu baleu. Iya, makasih di, makasih. Dosa baru tadi di balu bale, di masih dikit top ya bele. Tapi tetai kilenyonya. Tua malampe umur na renga sugir puangnya aja muka de rahmak kode aku sapa gendah balu bale. Elo ku magai. Traktir roman risotto gratis ketupat. Angedai ni Rahmat. Puasa gitu Andre lo mole umroh gratis tiket. Di belu cotoy mehelo lo nanti ya topa gratis ketupake. Depa bena pura bicara kulo nih. Masuk ke kulo nanti ke man risotto sama-sama na berangkat umroh. Pas setiap apa-apa yang diloi pasti man rete dolo na palau. Amin. Tanah muarong kau Saya kan atau banyak mau beli. Wah iko ya matopa mengeda bele ko matin rono. Itu dulu, sekarang enggak mi. Pokoknya aja mau ngerama ke mabonga ka. Iga ku kodaya ko. Mayor Teddy. Iya Mayor Teddy, talo na vale kata de diruntuk. Yang pi. Elo kalau diga? Ay pusing aja pero kalau diga. Kami ini motorku. Napoletoni HP udah Cina motor ke kutaro. Napas lolong HP nenda telolange. Jadi lo kalau kalau diga? Ay dia boleh mantar ke dulu lo di bulan ini emang. Tadi Kiemon, lo di Jepandang mak kuliah. Sudah keduga. Dia kapal lolo dia pi. Ku antara no di bolana sajinno. Aja nabi lagi. Mage lo? Saya punya sedih bela dia kakak juga pikirannya. Mengaling-aling kak sedih bela. Coba deh nah aku lo di Jepandang. Ku antara mo liso lo di kampung no. Ya nawasan, mobil lo si kampungnya. Di bolana no vale dolo nenekku lao. Aja no sisiri kak. Ada nak kakak tau keromon ro? Berarti kan nenek lo. Di Makassar mi tinggal jadi kosong i bolana. Terima kasih pale sahabat. Tapi bola aju itu. Pesan nih lagi bola kelas tiap ketika makan kontrol sementara. Daripada sisa dia aja via mata 2 bulan edu. Iya na. Dia noleh marja. Talo na hale ku antara ko. Aja dulu ku banting motor oke? Jadi kuncinya. Kontrol bahan nih. Anggap nih bolanu sendiri. Nih aja mau balik ki. Terima kasih banyak sih Long. Lo na pale ya leh? Kasih Long, hati-hati mi pale. Ya bah. Terima kasih banyak, selek ku di nenek nule. Umur kuncinya na bola.
Agak sih mau pikiri. Pengemang, main remi kendara suarana. Bang, menre itu kok bagia. Bagi iko. Ya, tapi ya semoga. Mage baik ku menre ki. Dia dan aku menganggur. Visi-misi aku oleh mendre, tidak ada lagi orang yang menganggur. Kodena nenre, maga nih? Terpaksa sama-sama kalau lagi menganggur. Awe, good night Pan Rahmat kalau begitu. Hai Bobo nih. Ini tinggal lihat maga. Kota Waseng Edi lo. Mulai gitu kota. Digato itu lalu nongkrong pada nggak doi. Mendimatiin ro. Ya meroba. Oto-oto ini saat teserani. Mentah-mentah di kota kue di mereka mukulinga mana mau mutia moto. Malah setedi. Oto no. Hai. Lo beli doang. Masihnya kasih di mandre doang. Bah, orang kayak mau suruh. Dek saya mali pakero. Jika kali lo mau suruh. Nah ingat nak kuising pas balik di mai. Lo no gati. Dia itu mandre. Hai. Mau semua toh? Agak kusuruh aku. Katoang. Doang. Tanya katoang. Jaga-jaga oleh sembara sumoli. Saga dia lady. Iya nenek kayak itu. Doa me cucu enak lo. Tuh. Mai harus apangka di seruanga. Kolisu apa pasti padu-padu mbak baru-baru. Assalamualaikum. Mau main takale. Malah ada tau di fase ke jadi antir tahu. Hai. Sudah aku dulu. Agak aku suruh aku. Ayo doang. Maka boleh pakai mulai. Sama kada lo doang itu. Nah balas yang kasih Edi. Aja nah hodong-hodong kak. Mana-sana situ dita kada doang itu, maka ada si balaseng. Di desa memang ngending hodong-hodong, tapi kalau di kota boleh pada doang kaces. Dia rasa di kuliah menjelaskan. Dewi toha di desa di kota pada hadamu ada ngonu. Jadi salah sih kak. Dewi toha nang kamat 7. Jadi aja namu kada salah-salah. Ya matopa kafangi ko muaca ko pura di rukia na padisame wa sam-sam. Hanya na mengisi gitu. Yo Barakato na percaya ko puna memang ada sama sam-sam. Hai. Dia gak bere. Andre mata ni wanu, nasuruh tim melido na padega magkai ki, bara masa yang bolano di lengkap ke bahan dapur. Bener siapa? Dia gak mesti berreke ke di mai. Konra ada dulu sementara mandre na coto. Nopi berreke tulis seperti di kampungnya apa mana sih berre. Lalu kalian beli konro na soto.